ito'y pusok ken kaundak ikarim ngani ayat kuntun amarak-rak ikarik ken katoy ayat nga awan katunggana inggat mauyos kay to'y biyak ayat ngayon sagot ko napudno din tuwa mangikulbo itnaem titik barukong ko tapno mariknam iti kinapudno ipusok ko kamkin bukpo ko dam iti mo naglabas ka kumalipatan ket paliwanta asa ngalan ni ayat sikalaen dito'y pusok ken kaunda ikarimani ayat kuntun amarak-rak ikarikmet ken katoy ayat kung awan katinggana inggat mauyos day dibiyag sikalaeng ito'y pusok yan kaunggak ikarimani ayat kuntun amarak-rak ikarikmet ken katoy ayat kung awan katunggana inggat mauyos day tibiyag inggat mauyos day tibiyag Anya naragragsa, anya na nagganas, anya na nagpintas, biyag ko iti agbyag, aglalunuad na ka, biyag ko dito'y denag, tuwing kagalaladot sa muyen to'y kaungga. Dakman may liwliwa, idamot at inagsarat, idi idatun mo, kaniyak ka ayat agalunukin turik na ket ak na nervyosa aglaluno ikamam biyag ko daytoy imam aniyan na nagsampi biyag ko alagipin lagiti paten aglaludo amatata biyag ko dagpinereng ulot ko ngay nakarakupen ay nagsamitin ti agbyagin anyo naragragsak anya na nagganas, anya na nagpintas, biyag ko iti agbyag, aglalunuad da ka, biyag ko dito'y denag, muin kagalaladot sa muyen ko'y kaungga. Yakman may liwliwag, idamot at inagsara, idi daton mo, kaniyak ka ayat, agalunukin turik na ket ak nervyosa aglaluno ikamam biyag ko daytoy imam aniyan na nagsampi biyag ko alagipin lagiti paten kate aglaludo amatata biyag ko dagpinereng ulot ko ngay nakarakupen ay nagsamitin ti agbyagin
paten paten aglalu dua matata piag ko taginereng ulod ko ngay nakarakupen ay nagsamitan ti agbiyagen ulod ko ngay nakarakupen ay nagsamitan ti agbiyagen. Sipot kay di damdamu, kain ka na sirukat, kas kamalatay dalayat, nga nangansem kaniyak, sa ginaw biyak ko, matay kay arigak, nudikan makurus, at ay pagtungpalan. Anan mo tapintas mo, kaingingutem launay, imet kumanay asanikwa, nudom tengni katay, agayat ka itan, nakasad sa diwam